Predlažem sada da upoznamo još jednog zanimljivog čoveka. Predstavljamo vam Dejana Dujmovića iz Njujorka, jednog od učesnika memorijalnog relija oldtajmera održanog ovih dana u Topoli u čast kraljevića Tomislava Karađorđevića. Ovaj gospodin rođen je u Rijeci, a rado se seća dede koji je bio oficir kraljeve vojske i nosilac ordena Sveti Sava. Ovaj inženjer pomorskog saobraćaja, zaljubljenik u oldtajmere, poznat je svim svojim sa prostora bivše Jugoslavije mnogima, je li tako, koji žive u Njujorku i Americi, jer je uspeo da ljubav prema automobilima pretvori u ono što je njegov posao danas. U razgovoru sa Borisom Miljevićem, našim kolegom, otkriva nam i da je od 1. oktobra dozvoljen uvoz automobila iz Amerike u Srbiju. Dejan Dujmović je čovek pun strasti i talenata. Njegov put od Rijeke, Beograda pa do Njujorka pun je avantura, ali i neprestanog vrednog rada. Ipak, nikada nije zaboravio svoje korene. Njegov deda Josip Dujmović bio je oficir jugoslovenske vojske, odlikovan ordenom Svetog Save i ordenom za revnosnu službu. U svom poslu transporta automobila Dejan je poput svoga dede, više nego revnostan. Skoro je došao i do naše redakcije da podeli novosti kao i svoju od mladosti neprolaznu ljubav prema automobilima. Dolazim iz Njujorka, a povod je reli princa Tomislava Karađorđevića koji se održava već 3. put na relaciji Beograd-Mladenovac, Topola, Aranđelovac-Beograd, gdje posjećujemo crkvu na Oplencu, muzej kralja Petra i to je prilika da se družimo. To je jedan međunarodni relij gdje dolaze ljubitelji oldtimer automobila, klasičnih automobila. Nesvakidašnji atraktivan prizor za oko, ali pre svega skup koji nijedan pravi ljubitelj i vlasnik oldtajmera ne bi smeo da propusti. Zahvaljujući podršci značajnih sponzora, fondaciji Koreni, Oldtajmer kluba Beograd i drugih entuzijasta i zaljubljenika, skup je ponovo oživljen 2022. godine i održava se već 3. godinu za redom nakon više od 20 godina pauze. To su neki automobili iz 20. godina, vrlo retki, i imamo nekih, recimo, relativno novih, ali interesantnih automobila, recimo jedan Cadillac iz 1960. je vrlo interesantan, ogroman automobil. Jaguar J-Type, to su poznati sportski automobili engleskih iz 70. ili 60. godina. Nekoliko Mercedesa, kabrioleta. Znači, svako ima što voli ili što ima, ali je vrlo interesantno. Onda se mi vozimo kroz Srbiju, kroz te predele, kroz mala mesta. Naravno, to izaziva senzaciju. Dejan je i sam vlasnik zavidne kolekcije starinskih automobila i motora. To je bolest, to je ovisnost. Tako da mi uvijek gledamo gdje možemo, šta ti nije dosta jedan? Ma nije! Izdvojio bih Cadillac Eldorado iz 1971. godine, kabriolet. To je ovako 5,70 m dugačak automobil sa nevjerojatnih motorom od 8200 kubika. Zaljubljenost u oldtajmere kasnije se pretvorila u ozbiljan posao transporta takvih automobila, ali i drugih prevoznih sredstava. Tu ima važnih novosti i saveta oko nabavke. Od 1. oktobra je dozvoljen uvoz američkih automobila, to jest automobila iz Amerike, svih vrsta i svih godišta. Isplati se najviše ili izuzetno jeftine automobile ili izuzetno skupe automobile. Uz sledeće uslove. 13% carine, 20% poreza, PDV-a, i mora da prođe kroz proces homologacije. To je proces usklađenja karakteristika vozila. Priprema automobila za proces transporta izgleda kao nauka, ali je za Dejana i njegove ljude to rutina, koju rade posvećeno i sa pažnjom, koju može da se pozavidi, ali i da posluži kao primer. Tako to izgleda kad neko spoji hobi i posao. Onda je to 100% dobra priča, a mislim da i legende tako nešto rade.